Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Nando mwanchi omuliriro Ndizi TV kero genderete kubwatya imiruberio ngo kwarga nimeyo muruberio gwo kumenya okuyairo tobeto goseni ugure chinchira cyo kumenya bujyake bochenu nyora iki yatantu abete to kumira na numyegetari akabato kabato kwanera manke igoro iyo bochenu gwenda goseni chando enda abdominal pains ndo betega gutumanya chinsemo au chienda namono ningiye kwirera umuntu orumwanenda kubwatkana asi chinseme cyo cyonsi chienda akaba gutumanya kero kende nabo kunyarika umuntu nabwate ulcers muntu nabwate usine ndagere mbe aberega ko yane bintu bingi abetera gutumanya ibiyo bikorera umuntu otwara umucando gose orumwa nenda mono nditukoria rero nande togendera tugena gose ngo kwarga ni tobe to kugendera kuigwa make igoro yo mucando gwenda ekero mono rero tugukumurikira igoro iyo buringoria ekero yanyarika n'umuntu okire anyagetari nankoro mwarenda nakibuna barabwo abamanyi nakicitira nzi cece bakutumika eriyo kuringoria umuntu yigana ndeka rwamanyiro mucando noro yo muntu abwate korengana nese makuru mwasenda nakibakorwa obogwenya namono lifestyle gusena kimbando tubwenta komenya eriyo kwene kyabuna nturu cyakonyora emecande yiga yenda nakero kende kero umuntu atigire gusena nda yamurumira segeka atari kogenda sinyegetari konyora obogwenya ningikirige cyo cyamobera ase ubulima bwaye bono mwanchi muri ngo korega nda sinche yabene eriyo beko gusangana ntwe komwero ekero ngo konyora una sesemo ya Facebook nabo kogenda konyora wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube nabo konyora wetera Ndizi TV News retriane ebalina sero nda sentunda yendente ko mwariganya omugeni eriyo emanyekani kero kenda soyo ayo asorio tabetera kumirana nere eikia eta tigabega kwemanyekani eriyo togendere gusanga make karibu nainde sambia mona samaria tangro Kennedy Babu the clinical officer president ya Hema Bible Hospital ya mona karibu nainde asumurubiri daktari eikia eta ntobeto kwanira make igoro yo bochenu wendo gabago gutumanyia amanke chinsemo chienda mitoke bikorera umuntu orumwa enda kero keno umuntu naro kuboria buna inki ekero gusarire ndagere embe ndagere taringia nsemo kiyenda okonyora kurumwa bia mona so bona kero is what they call gastroenteritis umuntu atabana usajite pati asegete kamix chindagra kabisa bona go chate bende kumuruma akukoroka abandi bagosa arali bona most benda isitende yakoroka ya epigastric region ngabata base stomach yakobera osegatiga as like we have intestines, small and large intestine as a cover. Yes. One when out the nende kondo mayon speak I koroga with an a chile go koroka gosa. Can actually now. Even the infectious non-infectious area. Ekremontagosa sometimes we got one to pee me what we call stool analysis. Stool analysis to akora. You know the naki the miracle ne wata maninga isi the blood stain ne wata over cyst ya like montrawana na amoeba wasende kuna gadia rampia magadiasis wasende wata some parcels kama tebe monda wata gastroenteritis kwa na infectious area but are parcels leukocytes nochide arafu monda wata liberate ende kumuruma sana kuroka bona bato suspect like this a food poisoning musenda galetali erende bona kumwatore amadio komneta kere bara bago chaba outside mbako very weak kuso urokira very weak aito kumulia hydrate because what kids sasa bana bakata go sasa bana especially bana bago samo no for a long period of time bakurusa a lot of fluids bakurusa maji amangi bona mwana go chade weak kabisa. So you want to kwenda what you call severe dehydration or you try to immediately to assess one about maybe cold extremities ama iso anere waswai meigo manna da marikata iyo you to want to mbekera amaji what you call ring extracted to mbekera amaji kabisa wanejo to apima to na those parcels no achire kono mo na kwenda konyora antibiotics samale na to kwenda
Kero to konyora uko sao kwa kose kukoroka usende ikoroma wata mweba usigadi arampria bakteria kita chiko ko start nini pain ko sa mweba nini to kumwa ama yoga antiprotozoa ya kokonya mweba fragile iganga gale mwa tena ndoka twa kidogo kina yaro kwa kule nenda ya ndomire ga kidogo na asa ile kabere mo nda ko likara na nganga fragile ndaita barage ine gante ketanga ndio ya kabere abantu mara babata chi sasa barage okonyora na ali ndagira ibo buna ko beche kara ama chama brago tile kubaga iga enda ya ijoire na ali ndagira kenda ya ijoire ose krago teino ose ndagira na chingende skumende ya igure hormono oyo kra chinya kitali ka to igure ka to examine to anyora na iguro ga to kunyara kumukuna ile kwa gastric region kwa nyora ga breast this mass nini boro mono ga kuyimono ito kumwachi antacid kwa sore umuntu igura ba so sajel abantu bayimete yo bali yakana na acto umuntu ngo tumekale alenge nera ngo konyere sana nani ngo tukengo chitara abantu na kra enda vital digested ya indigestion kono rinda yichire gas ni nako bechekara na karule baga tumeka ino ndio nene baga baga sama chebe banyu nera ngo chire ya konya but home remedy to mon to wen kale chekar motali ndagera especially mbato senal sas chire go wase hadi banya macha ya kutida obende kwali ndagera ntego mara bakwaragira mapema tukuragira zinsaine nani in the next 10 minutes kwaragira ero kuraro ku increase service ile ndagira je chira senda kabyo kurala iga ekonde gasi nabeko ekonde sphincter yeko seke sesto enda ne kono esophagus nabeko igoka kwa nyabe konde yembe osamaje yako nakotira barole nani mtibule kwa food to acidic food nani kwa food ama ebinta bata mafuta mange fatty food ekonde imono arafu koto kulindagira mpaka kuichora mpaka enda ya ichora mondo ine rekende ichire nawe kwa discomfort wetena ende wete wowe barale ene mtu mune caffeine coffees hizi caffeine ndagira kwa some coffee ere ngochiri yagara ya precipitate mondo kutokera water cells ose hadi ban ose gastritis yaba mono wana chance nero rote be muntu use ndagira nero rotanya kuri in your life ikibondo use at my age Evelyn ndagira tete nanya kuri use ndagira getumne nyama ekero kuchikuri ndagira for the first time nyari kan ndendo yani react it's possible abantu mara wate allergy na proteins sawa use ndagira getu use abantu mara wate lactose intolerance abantu mara kuli mabere ama nini mabere products ya mabere sita yogurt mabere magano ndoni ekabali itabako kana dawa ya kabisa use ndaga kumuroma nabako yuko koroka karani ina be ko senya ndaga ne tari ko yak dani tari ko wate intolerance ne ndaga getu tari ko ndende korom yes omete ndende ko gara banta bana kero kende ndende tari ko wenda nyagitari chinda nchiro ko nyora kero munde ko muruba ateri consistent teri ko muruba consistently ende ko koroma usendi moiga yasira ya koroma rimo chinde ko wende ko nyanyega rimo nende yage nchora ko ndende ko muchande well abanta bange wate ko no mwe twateva ende ko depend ani part ke ko muruba faraji ende tabena ya enda greto ko sene indigestion kete ko ani ni digestion andri ko ya abe ko kurmasi ni wasako kuna ya resa ande after some time ya asiri abandi maraba kana bade ko bayengo monyo banyu yasira korole nere ko ba on and off ejo tebuati risk mon tebuati worries mon korole abantu naro bia urali ndagere nyinge kabisa bakwende ejira ke discomfort ina ko kunenda na gokurumere korole tebuati worries mon batekera ko nyora like episode njiro ko nyora no naye no kuli ndagere nero ko kunenda ya kurumire bia wati nekitali twakoro kuli ngoli abanya ninge tukiko chake ishiko chaka woneje be complicated for instance ali sasa na kichiko chaka alaza ko nenda ngere ukuruma ngora ko ne ko gas nini ita kwanza sana maji kwa sama bere ko kuna yakiri no akaleta abantu treated for otro modata chronic nini PUD ekere bacteria ya chire like H pylori ya retre vidonda mono ase ndagale se walls yenda na bako te vidonda mpaka bado bayibuna kingorokora manyinga bado bako ko wenda ko maga ya ichura ali bako uruka manyinga uruka mono uruka manyinga so if untreated PID nini PUD na bako leta
chronic PUD osiareta kwaruka manyinga osiareta perforation watu ngode kwende yoko ewateka ndagari ndonde ke kana yateka perforation yagro muntu itachi emergency surgery Bueno, ngwani kalcha especially abantu aba banene old age 50 above 50s ende yamurumire mone yikoroga makaruka manyinga au no muntu wenda kuti ngitari immediate kana chinye ngitari ani chiparo to apimire bijane ko endoscopy endoscopy muntu ndo beke ngente kya mure so gas kya mure ka senda kana duodenum abara identify maybe there's an ulcer bleeding ulcer ose na ulcer sa duodenum ose abantu barwanya bate cancer ye stomach yes cancer ye stomach na ngala ko rumonto igubor so yotra montaji ngitari to akolde epime H pylori ye stool na ere ka to argere ko konyere sa endoscopy especially na in my practice for the past 5 years abari number bago check rabaji de especially old age abantu abanene ende yamurumira muna kuruka makaruka manyinga to kaide na nichi ulcers mona gabe yankumukuna tato joko endoscopy wasi even a CT scan twanyora cancer yenda sa kwa teketanga igen tugia kabere ndote uruiri mboro oboko nyora muntu abate intolerance ndagera lactose intolerance especially animal product na mabere ama animal product ngogero nenda ya roma igen tukiende ibintu ndo like na nate bana ki changes in the rat intestine abantu tabana wate typhoid severe typhoid na lokho ta perforation ya rat intestine na lokho gara yari muda to are ndiye mwana twasenda sumutu mukomusini naende tukwera na togendre gusanga amange mwanchu muri naenda sentu ndaende bonongo ko wakira ngambia monekero gendre tayo goto bwatia kurendo wikirarega gatragenda sumutu muko tukwera na daktari nacho tumanya amange bonekero to cyo sase minde atumanye amange igoro yo buri nkoryo buri abagokora ubugwenya na mono lifestyle gose cinchira kiria abantu bamwente komenya iri wetanga kurwase emichandega tubasabskare Gochaso mwanchu muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye teliko na chakende wigo na bugu wake kura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke Nikade mangana mange ntiasaye ubore mubori borosi kubatu nti arimo ndo tinga mote mungire iga ekente kimo tuberere kiere sorry asoko gotana na ndisi kwale lakini asa maria tango Sasa kumachaki ngo wande producer ya na te biriga tora agenda gucyari to kumanye kiarengerere omoitongo na ndo mwanchu muri bonongo kwaregania sinchira bene ritogendere gusanga amange keritogendete gusemiwa iguru iyobo chenu gwenda karibu ni daktari bono twabere tukugwanira amange kwabere utumanye ibinte bigane bikwirira umuntu orumwa nenda abono kwabere ukwanira egatiyo buri ngoria buri mukoro nabo igo ubugwenya bono ntagete otoerera so bwime usaso bwagare egatiyo buri ngori buri otarakwanira kerotende sawa so bono azenda na kwato wale siro daktari ndanga yo kurumera kirege ndonge bwate obulingo bwa tofauti Wanda tujake buna twatebira risasi no bulingo bwa no kore test ya H pylori no process stool analysis to algere was typhoid to apimecho toko nyora those bacteria ngoro kana jira ase infestation cho totebe ito kwa na maliogo ndiate one nda yanse ga tukakuruza bono kuchigoro asenda grabtebe no nda yanse kurumaraga I know mugaka gose make jana tujitwa tupima maji urine tokanya urine wate infection wana tora malio kagenda bakaka mbaro bako enda baru monoga
asenda yanse na batokora bicha what you call an ultrasound yes toko na infection era se brada what you call cystitis era mayo na rakonyora kwarode toko na nene to wate prostate ka to apimire scan ne prostate test elder above 50 60 na bakonyora majoko kuligara mleta ke daktari naye wancha gukwanira igo ukwane na mario gari okwena na ria singenche biro togenda so lanko bueno infection ya tena na UTI ne wate different kind ya majoko na mangora kwarode bueno ndio wanaanza kuna ciprofloxacin metronidazole doxycycline so bono ego depend ego ndio kwa badi protocol like first line wote makadio ogende nero wiko to kupima ya daktari the extent of infection to kwa madio ona madio ka kwa tofauti kwa ndio nige ndio tanga ndio na basubati asa da bakuru mune periods na bato ko titwa kwa scan watu ko periodic ultrasound to algere dinaki number 1 assist neror ovarian cyst number 2 nako nyamba bate fibroids chiko number 3 marako nyarona ki etkwende uterus ya twisted ama fallopian tube ya twisted ya ngorge little kozina bana cancer ye kwende uterus en mass regao and what the different ways no go kwenye treat antu ate bana na appendix yere nene appendix tata bana appendix ale kona yabe nene especially as all day ani abana abantaba ke furukuru abana iga mundaba tena boka mambi enda ya muroma ga ya mboki mambi kaba na appendix nero this what called like appendicitis not what appendicitis ni inflammation ya appendix ani ke yere nene mono ko isikuni tika mono ekwende ya teke wateka kale ya merapcha ya leta what called peritonitis infection ya sengo siga toko na inege ndo ina appendix ya ngene na iyo ko operation ya rusi woro wana saba subadi ne ectopic pregnancy error na ko operation ya rusi woro aya pone ndo kuna ndo kwanda murase asa bangi na abanta baba nene abayibo baita bane anya kwaro ndo ya kurumire muno barako ndo ya ngere ko bimba amaje ko na ki tede muntu amaje ndo ya ngere ko bimba kono ndo bimbete mono kulingana na nomo kwarali mbia wati ya gitari yes abanta bakunywa maru toruji yale tekwende kupata isi ya sali kwende di kwarali wana maji kwanyora ya ejo ya senda because there is some type of cancer ekwera mbe ya kore yawa iko tarwajire kwa tu scan ita ultrasound kose CT scan ya tetebina ki kishida kiete ka kwanyara majoko mapema kwarali bara bako nyarosa manyinga bako sa manyinga ko sa ende ko mama ko sa manyinga ko sa ko manyinga yes sibijanja utwatewa eta endoscopy ama colonoscopy colonoscopy ne tubabo eta kuruga so ko chirecho ya same connecta mkoro ni gao ya mureka bako nyara kama kuna any inflammation ni kuna zote mtu ni Crohn's disease tanya Crohn's ama inflammatory colitis ere kama kuna any inflammation na there say intestines ya rekebisho as far as possible anyembe ni ye pancreas ga twaro muntu ne kawata ni issue with alcohol ni nini na yango bimatode some pancreatic enzymes was to akora ya de scan ngabona kere obo bibwenda gabo ebindo pia to specifically to apima ida manyinga usecho use scan wargeret to ama ekara to arabide na mobebra specific boro operation boro wa majo daktari turazo kwanire gore lifestyle mononko bori ekero kende kero munta koreru operation gose surgery enda ana tware ikenge murirere go twara some stomach pains some abdominal pains in isola lifestyle ekara munta koreru operation okay bueno abantu bara bako nyora what you call like amanda what the intestinal obstruction kwarole kama munta koreru operation for one ama two operations which is other what you call rotations kina mejiko kuro differently as ya koreru what you call rotations to be specific in near future is covered that ya tebia na watu wa constipation ama na watu wa obstruction asema ya previous surgeries rotations kwarole na mekolete kwa issue tata bana ki munta koreru operation ya hernia kwarole hernia yani nato na kangoro kale ngona brande ko chirolera nando ani operation ngende kwarole ko sikala sako operation anye kwende ko ya very week na bekoleta
na bekoleta nero anata hanya daktari kelkenda bantu anene abasubati awinche ndoyo mobo tumosiminche ngwebode diswaririga remedy kiere for abdominal pain ya cramps sasa abasubati. Okay, well, abdominal cramps ama dysmenorrhea ina shida kwa affect abasubati. Najua during your periods kuna phases ya menstrual, kuna menstrual, luteal and proliferative, that's a medical. No, phase nene kwa jaba ya juu ya menstruation. Kama mtu ana menstruation, na hiyo contraction, so that to expel the blood debris from your uterus. Kwa nini? Yes. No, kwa nyalina mbaro mpaka bako tinyalitali banya wale painkiller. Kwa nini? Unless ni kwa any attack nini related condition, mwende painkiller na wanya watu kwa antispasmodic. Na kwa nyala etanya kwa ranga na kwa nyala Pascopan. Nero mostly kwa used, but then kere so severe na kwa nyala kina mefenamic acid ama proven. Kwa nini depending on your setup. Mbaro kwa kuna ndio kana ndio kwa because umete contraction hiyo and we expel the blood debris from through the cervix, your contraction and warm relaxation, and of course yeah, for your pain. When you mono, you can have just a simple painkiller, ama antispasmodic. You can pass Pascopan, ama proven mefenamic acid. It's widely used na ultimate. Kwa kanya no koro mona kira ndaki okoro mu konya na kiro cya yabera matuka mange kweta nomo bono mbyo kwati na tali kwa scan ye pelvis kwa scan ye kwa ndende yanke twali kwa se patient neroro ya idinero cyst neroro kose endometritis endometriosis bono ndomnebe kwa twali lakini yigo ikatoka scan etukaiti eke bantu kuchukora ndaito kwa ne general igoro ya ubugima buna twenda kumenya guse lifestyle na boigo precautions nchiri chiga abantu tubwene mwanya abantu tubwene retego tek eriyo wetanga kurase okunyora umuchando gwendai. Okay, ndio mate nyuma endagre traike sendaga ewetera somon logono hygiene ya hygiene umuntu kwesibia mako bya nyuma otararo sinone endagre osenji kwalire endagre osenji kwachire watimike washroom wecho kwesibia mako ndio kulipa endagre yako kwesibia mako ndio kwa emiri ando kunyara kwa emiri bya kwesibia mako tingeteketanga kintu gya kabere endagera itokoli especially amatunda kindagera chingene sukuma twana twajisibiri buya ndaho kama endagera ya kitu yake tuliyo kubona mambi kwa leta mara kwa na tuko fry tuli wasi endagera kwa beta wali chemicals kwa kwa igoro amatunda ya tokoli especially sabana wake tuna just kuyo mwana sipemo kwa manya kolinda endagera because most unaona mbwemba maji hito konyora typhoid de konyora singe ndaga tokulia contaminated data with contaminate ama wakaito wasendaga hiyo contaminated pase ndio kwenda yaka vile kara wasipiri ndaga yake so kwenye package ndaga yake ya kwa roli number 2 to avoid the spicy food hata mafuta mange and because you want to jareta like mototawe water size ekogera kwende ya kwa tware heartburn mono indigestion ya borro ne ndo kwenda wa foile ne ndo yakabere ile ndo yakatatu ama in case ngoto mkolio maybe like ya ulcers osalia typhoid osalia mweba twanuche kwa kule dosi ile twenda kwa rali dosi kwa kule dosi ya majogoto ogotumika ndo yakabere yani kende kende nekero ko chikora ekero kwa ile ndagera toko ben kale tumuntu kwa ile ndagera mapema especially sapa and breakfast na lunch ya watu wanda wali ndagera nyingi lakini sapa just kwa ile ndagera nke koika na ande to kwa ile ndagera kwenda kulala immediately kwa bana 30 to 1 hour kwa kulala ile ndikende kwa nywa maji amaji take a lot of water amaji ko nyari ngoli hydrate go mobere wono bogera muntu to na constipation no acid stego tego icho rasenda nyingi kwanyora ekwende asa basubati ende especially infection ya maji UTI ama PID infection ya maji hygiene karo wako ende yego tumeka washroom bali gere sana na babo twara maybe multiple partners because of PID tuanya wa food ama tuatumika kinga at that moment because infection ya kutwara multiple partners kama kunyara infection ya maji kirengaki kwende ya sega ya kuruma
kwa yaro mgoje sa your pelvis area hapa kwa hip pains lakini tukio kende in case kwa gule nda yaro mina mono kwa na scenario bibete asenda ubunda kwanza usende yago kole sana kweta nomo bose kwa nyora macho inasa kaje babeli yero kwa yagi ejo yago enene kare ya change kwa nomo kwa gure manyinga nara sejo gosengoro kora manyinga obonete kwa nyakitali immediately ndio kana tumeka manje kwa Kenya chingalo tara nyakitali kwaje twakole biringo mapema tuamanya onye cancer yama ni kona stage care kama ndio takiro operation yako operation mapema italeta complication because complication ni nyingi ziko tokana na shida yenda. Asante sana daktari asobosemi bonga ntano mwanchi muri gobere kwenyorera manke umenyire ngikiria bwente gukora na mono yento nise getogendrete kuro no kwene kyabuna mundekera rode byorokererie biga otarera asinyitari ebyo onyora ubwo wena kaite tutware chinga kitogendere gukwanira amanke niyo mono mwanchi muri ribona na kwabeire boko iwa twabere togosemigwa amanke iguru yobo chenu gwenda bintu biri bikwirera umuntu orumwanenda na daktari nabereka gutumanya turende obo chenu aijina bintu biri tokori ndagira tokori injira tokoerende gose tokwibeka iskogari iria soko ine kyabuna twarindire obo chenu gwende to na kero kende kero kwarode kero kende yonsi gose kwarumirenda tagusiereri tarera senyegitari linko rigwotranya ryo rinde yonsi eria banyegitari bamanye muchando cyubwate bamanya gukurikira amaryogo ari ogwenerete kuria weka china kinde ase umurobero gwo kumenya kuyani gokoretwa sore nanje Evelyn Osero tunyora sesemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetera Ndizi TV News.